ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбаси барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова ва Суҳробшоҳ Давлатзода. Салом. Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад ки 17 декабр дар шаҳри Душанбе иҷлосияи 8-уми Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баргузор мегардад. дар ин бора қарори раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи 8-уми Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум ба тасвиб расид. шӯрои Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф медиҳад ки дар иҷлосияи мазкур баррасии қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суди конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон, кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба терроризм, дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон, дар бораи ворид намудани илова ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф ва дигар қонунҳои қабул намудаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоб ва бозхонди судяҳои мақомоти судӣ дар назар дошта шудааст. ҳизбиёни шаҳри Душанбе 27-умин солгарди таъсисёбии ҳизби халқи демократии Тоҷикистонро бо шукӯҳи идона ва қадрдонии як қатор фаъолони ҳизб истиқбол намуда ба ин муносибат чорабиниҳои таблиғотиро низ ба роҳ монданд. Дар ноҳияи Сино ба ин хотир озмуни беҳтарини ҳизбӣ натиҷагирӣ карда шуда ғолибон бо диплому сипосномаҳо сарфароз гардонида шуданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия шудааст. 27-солагии таъсисёбии ҳизби халқи демократии Тоҷикистонро ҳизбиёни ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бо ташкили ҳамоиши сиёсии фарҳангии идона таҷлил намуданд. Ин тадбир идомаи чорабиниҳои тантанавии кумитаи марказии ҳизб буда, дар он роҳбарияти ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ, маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе ва ноҳияи Сино ва инчунин аъзои фаъоли ҳизб, собиқадорони меҳнат иштирок намуданд. ҳозирин нақши ҳизби халқи демократии Тоҷикистонро ҳамчун ташкилоти зодаи даврони соҳибистиқлолии кишвар дар ободию бунёдкорӣ ва пешбурди тамоми бахшҳои хоҷагии халқи кишвар нек арзёбӣ намуданд. гуфта шуд ки ҳизби халқи демократии Тоҷикистон бо сарварии раиси муаззами ҳизб пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои хидмат ба мардум равона гардида, ҳадафи он низ беҳтар намудани шароити зиндагии мардум ва фароҳамсозии имконоти хуби зиндагонӣ ба ҳисоб меравад. тадбири мазкур таҳти унвони рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол рисолати ҳизби халқи демократии Тоҷикистон баргузор шуда, дар он ҳамчунин озмуни беҳтарини ҳизбӣ натиҷагирӣ карда шуд. ғолибону ҷоизадорон дар номинатсияҳои беҳтарин кумита, корманди беҳтарин, вакили беҳтарин, таблиғотгари беҳтарин ва амсоли инҳо муайян ва бо тӯҳфаву ифтихорномаҳои ташаббускорон қадрдонӣ гардиданд. барномаи мукаммали консертӣ ба чорабинӣ шукӯҳи идона бахшед. ҳамчунин дар идомаи тантанаҳои ҷашнӣ бахшида ба 27-умин солгарди таъсисёбии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе таҳти унвони риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ кафили бехатарии мо аксияи иттилоотиву фаҳмондадиҳӣ доир гардед. тадбири мазкур бо ташаббуси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе баргузор шуда, дар доираи он маводҳои таблиғотӣ миёни хонандагону сокинон, ронандагон ва меҳмонони пойтахт оид ба риояи ҳатмии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ба таври ройгон тақдим карда шуд. ҳадафи тадбири мазкур пеш аз ҳама риояи қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ, пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва танбашавии воситаҳои нақлиётӣ арзёбӣ гардед. бо ташкили як ҳамоиши тантанавӣ роҳандозии чунин аксияҳои таблиғотӣ миёни сокинон василаи беҳтаргардонии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва пешгирии ҳодисаҳои нақлиётӣ нек манидод карда шуд. дар охир ба як қатор аъзои фаъоли ҳизб, нозирони наврас ва аъзои ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан ифтихорномаҳои ҳизбӣ тақдим гардед. имрӯз дар китобхонаи миллии Тоҷикистон бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе форуми дуюми байналмилалии Душанбе шаҳри имконоти рушди кӯдакон баргузор гардид. дар кори форум намояндагони вазорату идораҳо, раёсатҳои маорифи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон ва ташкилоти байналмилалии дахлдор иштирок намуданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия гардидааст.
дар кори форум намояндагони дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти як қатор вазорату идораҳо, созмону ташкилотҳои байналмилалӣ, масъулини сохторҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ, сардорон ва мудирони раёсату шӯъбаҳои маорифи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи кишвар ва иштирокчиёни фестивали байналмилалии эҷодиёти бадеии кӯдакону наврасони шукуфаҳои пойтахт аз тамоми манотиқи кишвар иштирок намуданд. Дар оғоз муовини раиси шаҳри Душанбе Мавсума Муинӣ паёми шодбошии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро ироа намуданд. Таъкид гардид ки форуми дуюми байналмилалии Душанбе шаҳри имконоти рушди кӯдакон бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи татбиқи барномаи байнидавлатии Душанбе пойтахти фарҳангии Иттиҳод 2021 ва бахшида ба 30-юми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади пойдории волояти қонун, таҳкими ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати инкишофи кӯдакон, мубодилаи таҷриба ва дарёфти усулҳои муосири кор бо кӯдакон, инчунин дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ тарбия намудани насли наврас баргузор гардида, он баҳри муаррифии имконоти шаҳри Душанбе ба сифати маркази ташаккул ва инкишофи кӯдакон мусоидат менамояд. Намояндаи дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зимни суханронии худ қайд намуд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста ба насли наврас ғамхорӣ зоҳир карда дар ҳар суханрониҳои хеш таъкид менамоянд ки кӯдакон ояндаи осудаву ободии ҳар як миллат, сарвати бебаҳои ҳар як оила, ҷомеа ва давлат ба шумор мераванд ва онҳо бахту саодати рӯзгори ҳар падару модар мебошанд. Бо дарки ин масъала ҳанӯз аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ҳукумати кишвар ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдакон, фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил ва зиндагӣ, тарбияи насли солиму бардам ва худшиносу худогоҳ, иштироки фаъолонаи онҳо дар ҳаёти иҷтимоӣ, дастгирии кӯдакони имконияташон маҳдуд ва ятим аҳамияти аввалиндараҷа дода, мунтазам чораҳои заруриро роҳандозӣ менамояд. Ҳамчунин намояндагони вазорату идораҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ дахлдор бо сухани ифтитоҳӣ ва маърузаҳо аз ҷумла дар мавзӯъҳои ба қайдгирии давлатӣ, таваллуд, кафолати таъмини ҳуқуқи кӯдак, насли солим, сарвати бебаҳо ва ояндаи миллат, Душанбе макони хушбахтии кӯдакону наврасон, оилаи солим макони тарбияи кӯдакон ва амсоли инҳо баромад намуда, аз имконот ва шароити чанд соли охир бо дастгирии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои шаҳрдорӣ, хусусан раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахт ба вуҷуд омада ки ба инкишофи зеҳниву ҷисмонӣ ва равонии насли наврас мусоидат намуда, шаҳри Душанберо ба сифати шаҳри имконоти рушди кӯдакон муаррифӣ менамояд, ёдовар гардиданд. Дар анҷоми форум миёни иштирокдорон мубодилаи афкори судманд доир гардид. имрӯз дар театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими пӯшидашавии фестивали байналмилалии эҷодиёти кӯдакону наврасони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил шукуфаҳои пойтахт баргузор гардид. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбатии барнома. дар маросими бошкӯҳи пӯшидашавии фестивали байналмилалии эҷодиёти бадеии кӯдакон ва наврасони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил шукуфаҳои пойтахт, муовини раиси шаҳри Душанбе Мавсума Муинӣ паёми шодбошии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро ироа намуда, аз ҷумла зикр намуд ки фестивали мазкур ки бо дастгирии беоистаи раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ рӯзҳои 6-10 декабри соли ҷорӣ дар пойтахт бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид баҳри таҳким бахшидани муносибатҳои дӯстона байни кӯдакон ва наврасони соҳибистеъдоди ҷумҳурӣ ва кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил заминаи хуб фароҳам меоварад. Инчунин таъкид гардид ки фестивали байналмилалии эҷодиёти бадеии кӯдакон ва наврасони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил шукуфаҳои пойтахт тӯли чанд рӯз тавонист ки ҳайатҳои эҷодии кӯдакону наврасонро аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо намояндагӣ аз халқу миллатҳои гуногуни сокини Тоҷикистон бо шумули наврасони эҷодкор аз марказҳои эҷодию таҳсилоти иловагӣ ва студияву ансамблҳои бачагонаи шаҳри Душанбе ки дар маҷмӯъ зиёда аз 350 нафарро ташкил медоданд, сарҷам намуда ба ҷашнвораи ҳақиқии ҳунару истеъдоди насли фардусози кишвар мубаддал гардад. дар идома ба иштирокчиёни фестивали байналмилалӣ ҷоми лауреати фестивал ва дипломҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар вазъияти тантанавӣ супорида шуд. пас аз қисмати расмию тантанавӣ консерти идона ки аз ҷониби иштирокчиёни фестивал омода шудааст, пешниҳоди меҳмонон гардонида шуд.
галаконсерти иштирокчиёни фестивал аз суруду тарона ва рақсҳои ҷолибу диданӣ ки аз ҷониби кӯдакону наврасони соҳибистеъдоду эҷодкори шаҳру ноҳияҳои деваштиҷ, бобоҷон ғафуров, дӯстӣ, лахш, ванҷ, турсунзода, душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар омода гардидааст, он бори дигар аз майдони фаррохи муаррифии шоистаи ҳунару истеъдод ва фарҳанги воло доштани имконоти шаҳри Душанбе ба сифати пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил гувоҳӣ дод. имрӯз дар бинои китобхонаи миллии тоҷикистон таҳти раёсати раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Рустам Назарзода ҷаласаи ҷанбастии платформаи миллӣ пас намудани хавфи офатҳои табиӣ дар соли 2021 баргузор гардид. дар кори ҷаласа аъзои платформаи миллӣ, роҳбарони вазорати дарҳои салоҳиятдор ва созмонҳои байналмилалии муқими ҷумҳурии тоҷикистон ширкат намуданд. дар суханронии худ масъулин ширкаткунандагонро бо фаъолияти кумита дар соли 2021 дар самти коҳиши хатари офатҳо ва ҳолатҳои фавқулодае ки тӯли сол дар қаламрави мамлакат рух доданд ва тадбирҳои андешидашуда шинос намуд. дар ҷаласа масъалаҳо доир ба ҳисоботи вазорату идораҳо дар мавриди ташкилу роҳандозии чорабиниҳо оид ба пешгирӣ ва рафъи паёмадҳои офатҳои табиӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. аз ҷумла иштирокчиён оид ба рафти татбиқи барномаи лоиҳаҳо бо ҷалби сармояҳои хориҷӣ дар татбиқи стратегияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба пас намудани хавфи офатҳои табиӣ барои солҳои 2019-2030 маблағгузории чорабиниҳои пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулода дар хароҷоти фонди эҳтиётии ҷумҳурии тоҷикистон, натиҷаҳои омӯзиши усулҳои нави коҳиши хатарҳои офатҳо, рафти корҳои соҳилбандӣ, омодагӣ ба офатҳои табиӣ дар роҳҳои мошингар дар фасли зимистони солҳои 2021-2022, натиҷаҳои ҷанбастии хадамоти давлатии назорат ба равандҳои хатарноки экзогенӣ ва геологӣ дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон, натиҷаҳои татбиқи лоиҳаҳо ва барномаҳо дар самти коҳиши хатари офатҳои табиӣ дар минтақаҳои Тоҷикистон, ҳисобот дар бораи такмили системаи огоҳии бармаҳал дар кӯли сарез дар доираи лоиҳаи миллӣ ва гурӯҳи арзёбиҳои байналмилалии татбиқи стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба коҳиши хатари офатҳо дар солҳои 2019-2030, ҳамчунин маълумот дар бораи ҳамкориҳои агентии оғохон оид ба муҳити зист бо кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар самти пешгирӣ ва рафъи офатҳои табииро шуниданд. имрӯз муовини сафири фавқулода ва мухтори Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ҷумҳурии Тоҷикистон хонум Бриҷит Уокер ба агентии назорати маводи нашъавари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. тафсилот дар ин бора. санаи 9 декабри соли ҷорӣ мулоқоти директори агентии назорати маводи нашъавари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-майёри адлия Ҳабибулло Воҳидзода ва муовини сафири фавқулода ва мухтори Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ҷумҳурии Тоҷикистон хонум Бриҷит Уокер баргузор гардид. дар рафти мулоқот директори агентӣ оид ба вазъи маводи нашъавар дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дастовардҳои кишвар ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат дар ин самт ба хонум Бриҷит Уокер маълумот дод. сипас ҷонибҳо вазъи маводи мухаддир дар Афғонистон ва минтақа, интиқол ва қочоқи онро тавассути сарҳади давлатӣ, инчунин дастгирии молиявӣ ва модди техникии ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ба агентии назорати маводи нашъавари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин таъсиси шуъбаҳои нави байниноҳиявии агентро дар минтақаҳои назди сарҳадии вилояти Хатлон мавриди баррасӣ қарор доданд. дар идомаи мулоқот директори агентӣ аз сатҳи хуби ҳамкориҳои судманд дар самти назорати маводи нашъавар, бахусус баррасии маблағгузории такмили ихтисоси кормандони агентӣ изҳори сипосу қаноатмандӣ намуд. дар анҷоми мулоқот хонум Бриҷит Уокер аз фаъолияти сагҳои хизматии агентӣ ва намоиши машқҳои ҳарби тактикӣ дидан намуда дар сӯзонидан ва нобуд кардани маводҳои нашъавар иштирок намуд. бо ибтикори вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳамоиши миллии илмию амалӣ дар мавзӯи фаъолияти хусусии тиббӣ, дастовардҳо, мушкилот ва дурнамои рушд бахшида ба 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. қабл аз оғози ҳамоиш дастовардҳои кормандони соҳаи тиб ба намоиш гузошта шуд ки иборат аз дастгоҳу таҷҳизоти наву замонавӣ буд. иштирокчиён зимни боздид аз намоиш ба сатҳу сифати хизматрасониҳои тибби хусусӣ ошноӣ пайдо намуда барои фаъолияти боз ҳам самароноку сифатноки соҳа маслиҳатҳои муфид доданд.
дар ҷараёни кори ҳамоиш ки баррасии масъалаҳои фаъолияти тибби хусусиро дар бар мегирифт, бештар аз 150 нафар мутахассисони варзидаи кишвар, дастандаркорони соҳаи тиб ва тандурустӣ аз тамоми гӯшаҳои кишвар фаъолона иштирок ва суханронӣ намуданд. Бори аввал дар чаҳорчӯби кори ин ҳамоиш баррасии низомномаи ташкилоти ҷамъиятӣ бунёди рушди тиббии хусусии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шуда, дар маҷлиси аввалини он роҳбарият ва раёсати идории он интихоб карда шуд. зикр гардид ки мақсад аз таъсис ва фаъолияти ташкилоти мазкур мусоидат ба рушд ва тақвияти имкониятҳои соҳаи тибби хусусӣ, такмили заминаҳои кадрӣ, ҳамоҳангсозии равобити мунтазам миёни муассисаҳои хусусии тиббӣ бо сохторҳои давлатӣ ва баланд бардоштани мақоми табиб дар ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. бори аввал муассисаҳои хусусии Тоҷикистон як конфронси миллиро ба истиқболи 30 солгарди истиқлолият давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда истоданд ва дар ин конфронс бори аввал як маҷлис мешавад ва як ташкилоти ҷамъиятӣ фонд ё бунёд ё рушди хусусии Тоҷикистон ташкил карда мешавад ки тамоми муассисаҳои хусусии тиббии Тоҷикистонро зери қаноти худ мегирад ва аз лиҳози кӯмаки методӣ, аз лиҳози тайёр кардани мутахассисон, аз лиҳози мувофиқ ва муносиб кардан ба заминаҳои ҳуқуқии меъёриву нормативӣ, аз лиҳози воридот кардани таҷҳизотҳои тиббӣ ва омода гаштан ба протсессҳои ҳамун ҷараёнҳои аккредитатсия ва сертификатсия ва дигар проблемҳое ки мусоидат мекунанд барои беҳтар кардани сатҳ ва сифати хизматрасонӣ дар ин муассисаҳо корбурд ё ки корҳо ё чорабиниҳо пеш бурда мешавад дар асоси ҳамун чорабиниҳое ки аз тарафи ин ташкилот дар оянда ба нақша гирифта ва татбиқ карда мешавад. иштирокчиён зимни тадбири мазкур иброз доштанд ки барои рушду нумӯи тибби хусусӣ фазои мусоиди соҳибкориву сармоягузории имкониятҳои навро ба вуҷуд овард. Бо ғамхориву дастгириҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ислоҳоти куллии қонунгузорӣ дар бахшҳои сармоягузориву соҳибкорӣ гузаронида шуда заминаҳои ҳуқуқӣ муҳайё карда шуд ва ин шароит фароҳам сохт. Таъкид гардид ки ҳоло муассисаҳои хусусии тиббӣ ки аз ҷониби соҳибкорон таъсис дода шудаанд, дар таъмини аҳолӣ бо хизматрасониҳои муосири тиббӣ фаъолияти пурсамар доранд. яъне имрӯз муассисаҳои тибби хусусӣ ба як бахши пурқуввати соҳаи тандурустии кишвар мубаддал гардидааст ва дар татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар саҳми арзанда мегузорад. таъкид гардид дар ҳамоиш коррупсия аз ибтидо чун зуҳуроти таърихӣ ва падидаи хавфноки ҷомеа унвон шуда дар миқёси ҷаҳон ҳамчун унсури ғайриахлоқӣ ва халалдор кунандаи рушду суботи соҳаҳои иқтисоду иҷтимоии давлат эътироф гаштааст. ин нуқта дар ҳамоиши кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҳалҳо зикр гардид. ҳамкорони мо дар ин бора гузориш медиҳанд. дар кохи фарҳанг ва маркази иттилооти шаҳри Бохтар бахшида ба рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди коррупсия ҳамоиш баргузор гардид ки дар кори он кормандони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, намояндагони ташкилоту муассисаҳо ва донишҷӯёну омӯзгорон иштирок намуданд. Сардори раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон кори ҳамоишро оғоз намуда зикр дошт ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ мубориза ба коррупсияро ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ қарор дода ба қабули барномаву стратегияҳои давлатӣ ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ оғоз намуд. 9 декабр ҳамчун рӯзи байналмилалии мубориза ба зидди коррупсия маҳз 31 октябри соли 2003 сол дар ҳошияи байни давлатҳои аъзои созмони милали муттаҳид дар шаҳри Меридаи давлати Мексика гирди ҳам омаданд ва дар сатҳи сиёсии олӣ яъне ки салоҳ донистанд ҳуҷҷати мазкур яъне конвенсияи созмони милали муттаҳид зидди коррупсия аз ҷониби давлатҳои аъзои иштирокчии ин созмони бонуфузтарини ҷаҳонӣ яъне созмони милали муттаҳид зидди коррупсия қабул карда шуд. 9 декабри соли 2003 дар тамоми ҷаҳон рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди коррупсия эълон гашт. ҳамчунин дар кори ҳамоиш муовини раиси вилояти Хатлон вобаста ба аҳамияти таҷдиди рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди коррупсия, оқибатҳои хисороти ин падидаи манфию хатарзо ба амнияти иқтисодии кишвар ва самтҳои мухталифи сиёсати зидди коррупсионии ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ намуд. дар ҳақиқат бо боварӣ комил гуфта метавонем ки сатҳи шиддатноки коррупсия дар миқёси ҷумҳурӣ
پس کرده شده است، زیرا آنکه عین حال دیده می شود که تمام نهادهای جامعه شهروندی خب در بلند برداشتن تشکل سیاست ضد کروپسیونی خودشان کوشش میکنند. امروز در چاره‌بینی مذکور وابسته به خود نقش مقامات اگنتی نظارت دولتی مالیات و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان سخنها گفته شد که این نهاد در جاده پایدار نگاه داشتن پرینسیپ های جامعه دموکراتی، در پایدار نگاه داشتن خود به شکل اداره کنی پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان همزمان در مسئله جامعه شهروندی نقش باسزایی دارد، زیرا آنکه محض تشبس‌های مقامات اگنتی است که امروزها در جاده مقاومت با کروپسیا در یکجایی با دیگر نهادهای مقاومت برنده بر ضد کروپسیا سطح شدتناکی این نهاد پس کرده شده. اشتراکچیان جمع آمد در موضوعهای مقاومت با فساد عامل رشد، کروپسیا مفهوم عامل‌های پیدایش و طرز اصول‌های مقاومت با آن و کروپسیا همچون ظهورات نامطلوب معروضه‌ها نموده ابراز داشتند که واسطه مهمی پیشگیری کروپسیا وسعت و ترغیب دانش‌ها درباره کروپسیا، اختلاف منفعت‌ها، معیارهای آداب، جزادهی برای قوی‌رانکنی‌های کروپسیونی، فراهم آوردن وضع مبارزه با کروپسیا و استفاده شیوه‌های نوین پیشگیری کروپسیونی در جامعه میباشد. در آخر کاری همایش تاکید گردید که مبارزه با کروپسیا کاری دستجمعانه بوده، در آن مقامات دولتی در همبستگی با جامعه شهروندی و اشتراک هر فرد جامعه میتوانند نتیجه‌های دلخواه به دست آورده سد راه کروپسیا شوند. در ناحیه رشت بخشته به روز بین المللی مبارزه بر ضد کروپسیا همایش برگزار گردید که در کار آن کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان در منطقه رشت، نمایندگان مقامات حفظی حقوق، مسئولین تشکیلات و مؤسسه ها و دانشجویان و آموزگاران اشتراک نمودند. در چاره‌بینی ذکر گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان مبارزه با کروپسیا را همچون سمت اصالتناک سیاست دولتی قرار داده بهر تطبیق هدف‌های مذکور برنامه‌های دولتی را قبول نموده است. مسئولین اگنتی وابسته به تشکیل روز بین المللی مبارزه بر ضد کروپسیا سخنرانی نموده ضررهای ظهورات نامطلوب به اقتصاد کشور و اهمیت سیاست ضد کروپسیونی جمهوری تاجیکستان را شرح و توضیح دادند. اشتراکچیان جامعه در موضوعهای مقاومت با فساد، وظیفه اهل جامعه و تدبیرهای ضد کروپسیونی در زمان صاحب استقلالی معروضه‌ها نمودند. ضمن معروضه‌ها قید گردید که یکی از راه‌های پیشگیری کردارهای غیرقانونی، وسعت کارهای تبلیغاتی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای کارمندان جهت پیشگیری عمل‌های کروپسیونی در جامعه میباشد. در چاره‌بینی قید گردید که جهت پیشگیری و مبارزه با عمل‌های کروپسیونی اهل جامعه را ضرور است که با نهادهای دولتی همکاری نموده بهر ریشه‌کن نمودن این ظهورات نامطلوب دست جمعانه مبارزه برند. در پرتو سیاست خیرتمندانه و سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر خدمت رسانی با صفت به اهالی و سری وقت قانع کردن طلبات شهروندان برای گرفتن حجت اساسی تصدیق کننده شخصیت و شهروندی شناسنامه در خدمات شناسناموی و به قیدگیری شعبه‌های وزارت کارهای داخلی در شهر و ناحیه‌های ولایت خاطلون در برابر فراهم آوردن شرایط مساعد خدمت رسانی مسئولین کارهای ترغیباتی را نیز پرزور می‌نمایند. شرح موضوع در گزارش همکارانی منطقوی ما. مسئولان خدمات شناسناموی و قیدگیری قسم منطقوی شعبه وزارت کارهای داخلی در گروه ناحیه‌های منطقه کلاب ولایت خاطلون با مقصد تامین نمودن ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی میانه عمومی، لیسه‌ها و گیمنازیاها با شناسنامه‌های شهروندی جمهوری تاجیکستان نقشه چاره‌بینی‌ها تهیه و تصدیق نموده جهت سری وقت گرفتن شناسنامه‌های شهروندی به مسئولان قسم منطقوی مذکور سپارش‌های مشخص دادند. همزمان اید به مسائل‌های گوناگون از جمله رعایت قاعده‌های بودوباش و استفاده شناسنامه برای شهروندان خارجی، عوض شناسنامه‌های سال‌های سابق اتحاد شوروی در حدود جمهوری تاجیکستان و عوض سری وقت شناسنامه‌های براری ششم تا سال 2014 که مهلت آن تا ماه فوریه سال 2022 ادامه یافته است مسئله گذاری نمودند. در همین ردیف نخست از جانب خدمات شناسناموی و قیدگیری شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه خاوندین بیش از 100 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی که چندی قبل برای گرفتن شناسنامه حجت سپرده بودند سند اساسی را که شخصیت و شهروندی جمهوری تاجیکستان را تصدیق می‌نماید و دست گرفتند. با دستور رهبریت خدمات شناسناموی و قیدگیری وزارت کارهای داخلی مملکت کارمندان خدمات در منطقه‌ها جهت گرفتن شناسنامه به نوبت قبولی دستجمعانه خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و بعد تهیه شناسنامه در وضعیت تنتنوی سپردن حجت اساسی به صاحب شناسنامه کارهای نظارت را به انجام رسانیده ایستادند. قریب که 80% خوانندگان ما با شناسنامه تامین شده است تا امروز. باقی مانده‌اش
در روزهای نزدیک شناسنامه‌شون هم میگیرن برای تیار شدن به مرکز ملی تستی حجت سپردنشون. راهبریت خدمات شناسنامه‌ای و قیدگیری قسم منطقوی شعبه وزارت کارهای داخلی در گروه ناحیه‌های منطقه کلاب ولایت خاطلون هنوز از آغاز سال تحصیل به مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه تیمورملک تشریف آورده با خوانندگان صنف‌های بالایی که به سن 16 سالگی رسیده باری اول شناسنامه می‌گیرند. ترتیب حجت گذاری برای صاحب شدن به شناسنامه ملی را فهمانیدند. مورد ذکر است که بعد مراجعت نورسان و جوانان در مهلت مقرر گردیده شناسنامه آماده شده. کارمندان خدمات در یک جایگی با مسئولین میز شناسنامه‌دهی ناحیه تیمورملک به مکتب حاضر شده در وضعیت تنتنوی شناسنامه‌ها را به صاحبانشان سپردند. امروز اون خوانندگانی که سنشون به 16 رسیدن و قسم زیادی آنها امروز شناسنامه را گرفتند و همه ساله که بعد در انجام سال خوانش بعد از ختم مؤسسه تعلیمی خوانندگان طریق مرکز ملی تحصیل نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان داخل می‌شدند و برای سری وقت نگرفتن شناسنامه‌ای مانع‌ها ایجاد می‌کردند و امروز کارهای خوبی فرماندهی هست که خوانندگان ما سری وقت آمده شناسنامه خود را گرفته و در وقت سپردن با حجت‌های خود را به مرکز ملی تحصیل یگان مانع‌ها ایجاد نمی‌کنند. همین گونه کارهای ترغیباتی و تشویقاتی در ناحیه بوسه ولایت خاطلون نیز به طور منتظم گذرانیده شده. به یک زمره ختم کنندگان و مؤثرین مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه در وضعیت تنتنوی شناسنامه‌های شهروندی تقدیم کرده شد. تاکید گردید که فعالیت منتظم در این سمت ادامه داشته طبق فرمایش وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان سرداران ریاست و شعبه‌های معارف در منطقه‌ها موظف شدند که روی خط خوانندگان به سن 16 سال رسیده را آماده نموده در همکاری با خدمات شناسنامه‌ای و قیدگیری شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر و ناحیه‌ها برای سری وقت صاحب شدن با شناسنامه‌ها به خوانندگان مساعدت نمایند. همزمان در اساس نقشه چاره‌بینی‌های خدمات شناسنامه‌ای و قیدگیری قسم منطقوی شعبه وزارت کارهای داخلی در گروه شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب در جماعت و دهات شهر کلاب و ناحیه‌های اطراف با ساکنان کارهای فهماندهی و صحبت و واخوری‌های سودمند از روی مسائل گوناگون برآمده شد. ضمن این همایش‌ها راهبریت خدمات مذکور عاید به مسائل گوناگون از جمله رعایت قاعده‌های بود و باش و استفاده شناسنامه برای شهروندان خارجی و عوض شناسنامه‌های سالهای سابق اتحاد شوروی در حدود جمهوری تاجیکستان و عوض سری وقته شناسنامه‌های براریششان تا سال 2014 که مهلت آن تا ماه فوریه سال 2022 ادامه یافته است سخنرانی کردند. каммасъулиятӣ ва бепарвоии масъулони шабакаҳои барқии ноҳияи варзо ба он боис гардидааст ки дар низоми хаттҳои интиқоли барқи маркази ноҳия бесарусомонӣ ва хараҷу мараҷ ба мушоҳида расад. ҳамин бетаваҷҷӯҳии масъулон сабаб гардидааст ки даҳҳо ҳолатҳои садамавию хатарзо дар хаттҳои барқгузарро хабарнигорони мо дар маркази маъмурии ноҳияи варзоб ба қайд бигиранд. манучеҳр дилёбшоев мавзӯъро идома медиҳад. ба оддийтарин раҳгузар маълум аст ки ҳамин гуна васлу насби ноқилҳои барқӣ хусусан баландшиддат бар хилофи тамоми меъёрҳои бехатарест. аммо ин вазъият аз чӣ бошад ки кормандони шабакаҳои барқи ноҳияи варзобро ба ташвиш наовардааст, ҳоло он ки бо ҳамин шева ноқилҳо дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 1 васлу насб шудаву аз ин роҳ ҳамарӯза даҳҳо кӯдаку наврас убур менамояд. сипари барқиам он қадар баланд нест ва барои кӯдакон дастрас аст. дар сурати ягон кӯдак расад ягон ҳолат рух кард, масъулияти кист? дар масъулияти шабакаҳои барқӣ, дар салоҳияти шабакаҳои барқӣ. чунин вазъияти ногувор дар аксари қиттау симчӯбҳои баландшиддат ба мушоҳида мерасад, хусусан дар маркази ноҳияи варзоб. ҳоло он ки дар доираи корҳои омодагӣ бояд чунин мушкилот бартараф гардидаву шабака барои расондани нерӯ дар фасли зимистон ба аҳолӣ омода мегардид. бо ҳамин гуна шеваи пайвастсозии ноқилу сипарҳои барқӣ ҳангоми сарборию системаи барқтаъминкунии ноҳияеро ки миёни кӯҳҳо ҷойгир будаву иқлими сард дорад чӣ гуна паёмадҳо интизор бошад. масъулин дар ҳоле аз талафоти техникии 18% нерӯи барқ дар системаи энергетикии ноҳия ҳарф мезананд ки худашон дар бартарафсозии чунин вазъияти ногувор даст ба кор нестанд ва яке аз омилҳои талафотро ҳам худи онҳо дар чунин шеваи пайвасту васли ноқилу дигар асбобҳои барқӣ медонанд. бале талафоти техникӣ аслан аз бисёр омилҳо вобаста аст. яке аз омилҳои асосис ин кӯҳна ва фарсуда шудани таъсисотҳои барқӣ, масалан симу ноқилҳо, ин худаш оварда ба талафоти баланд мерасонад. ноҳияи варзоб худтон медонед ноҳияи кӯҳӣ аст, бисёр аксарият симчӯбҳои чӯбӣ ҳастанд ва солҳои 70 қарни гузашта сохта шудагиянд то ин аз симу ноқилҳо ҳам фарсуда шудагиянд.
به همین خاطر تلفات تکنیکی هم به این وابسته هسته. در حالی که مسئولیت تصمیم‌ها در سراسر مملکت جهت تامین اهالی و ساحه‌های گوناگون خوجگی خلق با نیروی برق در فصل زمستان جانب می‌گردد، چنین به مسئولیتی برخی از بخش‌های علایده این گونه تدبیراندیشی را کمرنگ کرده و عملی شوی نقشه چهاربینی را در این دایره زیر سوال می‌برد. ضمن بارشات و سرباری زیاد باشد، این به مسئولیتی یکی از عامل‌های کلیدی قطع نیروی برق خواهد گشت. حالا هم که هوا نسبتاً گرم است و برفباری نیز به قید گرفته نشده است، شاید برطرف سازی این کمبودیا به نفع کار خواهد بود تا خفی سرزنی صدمه در سیستم انرژتیکی نویا کاهش داده شود. در ناحیه یوانی ولایت خاطلون تدبیرهای آبادانی و سازندگی روز تا روز وسعت می‌گیرد، زیرا ساکنان و صاحبکاران همت بلند برای فراهم آوردن شرایط مناسب در محل زیستشان تشبس‌های نیک را روی کار می‌آورند. همین گونه یک عمل خیر در جماعت دهات آبشاران ناحیه عملی کرده شد. گزارش در این خصوص. جماعت دهات آبشاران ناحیه یوان تشبس نشان داد و ساکنان به آر و ناموس دهه قشقرها دستگیری کردند و با این وسیله نزدیک 2 کیلومتر راه محل زیست خود را منفرش و بیش از 2 کیلومتر دیگر را سنگفرش نمودند. همین طریق در دایره این عمل خیر و صاحبجویانه ساکنان این دهه نوبنیاد مشکل رفت و آمد واسطه‌های نقلیات را مخصوصا در فصل سرما برآورده ساختند. اگر دولتمان همین خیل تنجی آرامی باشد، اگر همین خیل ما جوانان با یک دلانه یک گریبان سر برآورده برای وطن، برای ملت، برای دولتمان اگر خدمت کنیم، همین خیل آبادی ها به نهایت بسیار می شود. با گفته ساکنان بنیادگرای این موضع، آنها آمدند در دایره کارهای سازندگی منبع نیز دهه خود را آباد و زیبا گردانیده با این وسیله هم پاداش نیک به دست آورند و هم مشکل خود را آسان نمایند، چون در قلب ایشان کارهای سازندگی و آبادانی جوش میزند. ما 1.5 کیلومتر اسفالت پخته کردیم. نصیب باشه آینده بابا 1.5 کیلومتر دیگه مسافت 4 کیلومتر کردنیم. آبادی قشلاق ده ما همه وقت تیاریم. باید گفت که تخت و هموار گشتن راه این دهه نوبنیاد یگانه عملی نیک و نشانی آباد گشتن قشقرهای جماعت دهات آبشاران نیست، چون از حساب جوانان و سهم ساکنان سخاوت پیشه در شفاف بیش از 1 کیلومتر راه این دهه سیمچوب‌های بتونی شنانیده شده و مسافت 1.5 کیلومتر 4 قبل ناقل‌های خط برقی کشانیده شده است. همچنین یک عدد ترانسفورماتور برای تنظیم شدت قوای برق خریداری و نصب گردیده است. کنده تازه گشتن 3 کیلومتر جوی آبگذاری 2 قبل راه دهه نیز بخشی از کارهای آبادانی است و محض از سوی ساکنان زحمتکش جماعت انجام یافته است. گفتم به مورد است که این اولین کارهای سازندگی اهل دهی جماعتی مذکور نیست و آخرش هم نخواهد بود، چرا که ایشان در دل امید و آرزو و نقشه‌های بشمار وابسته به انجام دیگر کارهای بنیادگرایی دارند و با نظر داشت امکانیت خویش زادگاه خود را باز هم آبادتر خواهند کرد. با وجود نامساعدی هوای فصلی زمستانی امساله، باغپروران شهر турсунзода تدبیرهای سریوقتی را اندیشیده با زمینها یخاب میمانند. باید گفت که برای با صفت به انجام رسانیدن یخابمانی در تمام خوجگی‌های خردومیانه ستاد مخصوص تشکیل کرده شده است. باغپروران شهر турсунзода میگویند که این اصول برای تامین نمناکی زمین باغات مساعد میباشد. همکارانمان خورشید حلیمов و طاهر سلیمانов از خوجگی‌های خردومیانه شهر турсунзода گزارش میدهند. در شهر турсунзода با رشد ساحه کشاورزی اهمیت مخصوص ظاهر می‌گردد. سال تا سال وسیع گشتن میدان باغ و تاگزار، کشت زراعت‌های تجربوی، استحصال و زیاد نمودن تخمی‌های بلندصفت و پرورش نیال‌های آرایشی و میوه‌دهنده بر رشد ساحه مساعدت می‌نماید. با مساعد آمدن فصل زمستان در مملکت تمام خوجگی‌های باغپروری در زمین‌ها یخاب می‌مانند تا که در این شب و روز با نگهداری نمی زمین مساعدت نماید. باید گفت که برای با صفت به انجام رساندن یخابمانی در تمام خوجگی‌های خرد میانه شهر турсунзода ستاد مخصوص تشکیل کرده شده است که کاری کشاورزان همیشه تحت نظارت قرار دارد. اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر турсунзода با سبب نامساعد آمدن باد و هوا در فصل زمستان در همه جماعت‌های دهات و خوجگی‌های خرد و کلان معرکه یخابمانی به راه مانده ایستاده است. طولی 3 روز می شود که در همه جماعت‌ها، یعنی در جماعت‌های جوره رحمان، سه‌شنبه، جماعت
10 سالگی استقلالیت جماعت قرطو یخامانی رفته ایستاده است. این یخامانی باشد برای زنده نشدن درختان در فصل زمستان، برای پیشگیری از حشرات‌های گوناگون فایده خود را می‌رساند. کشاورزان خواجگی‌های خرد و میانه شهر турсунзода تمامی سعی و کوشش خود را برای بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها و رشد ساحه روانه نمودند. امروزها دهقانان خواجگی‌های باغپروری باغ‌های میوه‌دهنده را آماده می‌نمایند. خیلی که من شما دیده استان امروز ما امسال تیرماه سالی آمدن، بارشات کم شد. من سرشوی زمستان حاضر یا زمستان سر شد، لیکن بارانگری یا که برف نداریم، برای همون ما حاضر من تگ باغا با آب مانده استادیم یا آب مانده استادیم. اینا مثال اینا خودتان بسیار دهقان ناز میداند، این یا آب ماندن بسیار فایده‌ناک است. یکم نمناکی زمینه میکپد، دومش مثال همون حال درخت‌ها پورا خواب رفتگی هم نیست. من چیزی که این آبی خونیکا وای کردم پس درخت‌ها وای خواب زمستانه با کرخ میشود، وای میشود. از طرف دیگر باشد در حاضر اگر این خیلی گرمیده مثلا این بیدار شدنش هم ممکن. برای همون من حاضر آب مانده استادم. این بعد بهار بایم فایده میکند. بهار دا مثال درخت‌ها بر وقت بیدار نمیشود. برای همون همه انگور پرورا و باغ پرورا و من توصیه میتیم که همون امکانیت داشته باشد حاضر تاکه باغ با آب مانتان. با دستور سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مقصد استفاده ثمرناک آب و زمین با جلب نمایندگان وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و عالمان اکادمی علم‌های کشاورزی گروه‌های مخصوص کاری تأسیس داشته است که متخصصان به شهر و ناحیه‌های مملکت سفر کرده عاید طرز درست یخامانی زمین کارکرد باغ‌ها به دهقانان مصلحت‌های مفید می‌دهند. گزارش خورشید حلیموف صاحب‌نور عبدالرسولوف از شهر турсунзода برای برنامه اطلاعاتی نوید. خواجگی به نام سفر جمعایف از زمره کلانترین خواجگی در ناحیه جلالدین بلخی به حساب می رود و سمت فعالیت آن به چرواداری، تخم پروری، باغداری و زراعتکاری روانه گردیده است. این شب و روزها که موسم کشتی غله‌دانگی ها فرا رسیده است، دهقانان این خواجگی در 80% زمین های خویش کشت گذرانده، در باقی مانده زمین ها جریان کشت را وسعت بخشیده استادند. همکاران ما در این باره اطلاع بیشتر دارند. کооператив استحصالی تجارتی زادپروری و تخم پروری به نام سفر جمعه جماعت دهاتی زالیزر ناحیه جلالدین بلخی یکی از خواجگی‌های کلانترین در ناحیه محسوب یافته، در آن همه گونه محصولات کشاورزی کشت و پرورش کرده می شود. امروز ها نیز زحمت خواجگی از آب و هوای مساعد استفاده برده کشت زراعت غله‌دانگی ها را در زمین های کارم وسعت می بخشند. در خواجگی زیاده است 180 گکتار غله‌دانه کشت و کار میکنیم. حاضر جاو اویاس رو کردیم، گندم رو کارده سردیم. حاضرش در 50 گکتار کنیم. بود در آنده دوام داریم که مثال زیاده از 100 گکتار گندم تیرمبایی کارده میخوایم که زیاده از 40-50 سنتری غله‌دان رو جمع کرده گیریم. با مقصد برداشتن حاصل صفتاً خوب امسال خواجگیداران برای کشت گندم نوی کرسنده را انتخاب نمودند. به اندیشه دهقانان این نوع تخمی به شرایط و اقلیم منطقه مطابق بوده، در حالت براه ماندن قاعده‌های خوب اگروتکنیکی میتوان از آن حاصل دلخواه به دست آورد. طور مشاهده گردید امروزها در اکثر خواجگی‌های دهقانی حدود جماعت دهاتی زالیزر ناحیه گندم الکای سبزیده است و در قسمت زمین‌های باقی مانده کشت زراعت‌ها با مرام ادامه دارد. مسئولین میگویند مرحله به مرحله در زمین‌های خالی شده از غوزه‌پایه شودگار گذرانیده در جای آن زراعت‌های گوناگون غله‌دانگی را کشت می‌نمایند. در حدود جماعت دهاتی زالیزر 2584 گکتار زمین کارام بوده که طبق نقشه در 250 گکتار آن کشت غله‌دانگی‌ها گذرانده می شود که تقریبا 80% کارها به اتمام رسانده شده. در قسم از زمین ها گندم خوب نشونما دارد. دهقانان کооپراتیو مذکور عزم دارند که یکی از اولین ها شده شودگار و کشت کاری تیرماهی را سریع وقت به انجام رسانند و با این وسیله هم خود فایده گیرند و هم بازار استعمالی را با محصولات خودی تامین نمایند.
таваҷҷӯҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мирсаид Али Ҳамадонӣ нисбат ба фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ ва рағбати китобдӯстон боис гардидааст, ки кори китобхонаҳои марказиву оммавӣ беҳтар гардад. Ҳамин аст, ки фонди китобхонаҳо низ бо адабиёти тоза нашр пайваста ғанӣ гардонида мешавад. омина маҳмадсаидова муштарии доимии китобхонаи марказии ноҳияи ҳамадонӣ мебошад. омина бо дигар ҳамсолонаш ҳамарӯза ба китобхона омада асарҳои гуногунро мутолиа мекунад. ба гуфти ӯ толори китобхона гарм аст ва барои хондани китоб шароит мусоид мебошад. дар инҷо омада китобҳои даркориамро мутолиа менамоям. ман имсол ба озмуни фурӯғи субҳи доноӣ омодагӣ дида истодам. толори китобхонаи мо ва хеле гарм мебошад. барои ҳамин ҳар рӯз омада дар инҷо китобҳои даркориамро мутолиа менамоям ва дарсҳои худро дар инҷо тайёр мекунам. дар китобхонаҳои ноҳияи ҳамадонӣ беш аз 100 000 нусха китобҳои илмию соҳавӣ ва бадеӣ мавҷуданд, ки сокинон пайваста аз онҳо истифода мебаранд. дар соли ҷорӣ бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ беш аз 2000 нусха адабиёти тозанашр, мезу курсӣ ва рафъҳои китобу компютер харидорӣ намуданд. барои омодагӣ ба тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 бинои китобхонаҳо аз таъмир бароварда шуда, дару тирезаҳо шишабандӣ гардиданд. инчунин маводи сӯхт аз қабили ангишту ҳезум захира карда шудааст. дар ноҳияи ҳамадонӣ як китобхонаи марказӣ, як китобхонаи бачагона ва 17 филиалҳои деҳотӣ кор ва фаъолият мекунанд. ҳамаи китобхонаҳои мо барои зимистонгузаронӣ бо печҳои муосири барқӣ ва ангишту эзумҳо таъмин карда шудаанд. дар соли 2021 аз ҳисоби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба маблағи 20 000 сомонӣ ҷудо гардид, ки беш аз 2300 нусха китобҳои тозанашр ба китобхона ворид кардем. ҳоло омина бо дигар ҳамсабақонаш барои иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноии соли оянда омодагӣ мегиранд ва дар толорҳои гарми китобхона ба хондани асарҳои гуногун машғуланд. ширинҷон Сафарзода Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи ҳамадонӣ барои барномаи Навид. дар китобхонаи миллии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуравии фурӯғи субҳи донои китоб аст бо шавқу шӯри тоза ҷараён дорад. дар рӯзи ҳаштуми ин тадбири васеъмиқёси ҷумҳуравӣ нафарони касбу кори гуногун ширкат варзида аз худ маҳорати баланд нишон доданд. маҳмади ҳакимови 68 сола иштирокчии даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст мебошад. ӯ аз ноҳияи Фархор ба шаҳри Душанбе омадааст. бобои маҳмадӣ то имрӯз дар хонааш ҷараёни озмунро тамошо мекард ва навбаташро мунтазир буд. инак бо расидани навбат ба гурӯҳи сеюми довталабони озмун, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун ба шаҳри Душанбе омад ва дар китобхонаи миллии Тоҷикистон аз қайд гузашт. ин пири барнодил мегӯяд, ки бо иштирок дар озмун мехоҳад барои ҷавонон намунаи ибрат бошад. аз иқдоми пешгиртаи ҷаноби оли рӯҳи илҳом гирифта дар ҳамин 68 солагӣ дар ҳамин озмун соли сеюме ки иштирок мекунам. барои чӣ ман иштирок мекунам? барои намунаи ҷавонон шидан, ки дар ҳамин синни сол дар озмунҳо иштирок мекунанд. ҷавонҳо ибрат бигиранд, бештар ба китобу китобхонӣ рӯ биёранд. озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст 3 сол аст, ки тибқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир мешавад ва 3 сол аст, ки бобои маҳмадӣ иштирокчии ин озмун аст. бо гузашти ҳар сол бобои маҳмадӣ ба натиҷаҳои болотар ноил мегардад. имсол ҳам умед дорад, ки мақоми шоиста насибаш хоҳад гашт. ман зиёда аз 500 аниқтараш 530 китоб хондам. китобҳои ҳам адабиёти муосири классику илмиву дигар ҳам китобҳоро дорам. соли якум дар ноҳиявӣ, соли дуюм то ба сатҳи ҷумҳуриявӣ омадам, дар инҷа ҷои ифтихорӣ гирифтам. ана имсол бод ҷаҳду талош дорам, ки ягон ҷои сазовор бигирам. дар қатори бобои маҳмадӣ имрӯзҳо даҳҳо нафар довталабони синну сол ва касбу кори гуногун наздики ҳакамони озмун баромад мекунанд. омӯзгори коллеҷи технологии фармасевтии Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон Сайрам Воҳидова маротибаи аввал аст, ки дар ин озмун ширкат мекунад. ӯ мегӯяд бисёр хушҳол аст, ки дар соли аввали иштирок ба чунин натиҷа ноил шуд, яъне то ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ ёфт. ман соли якум аст, ки дар ин озмун ширкат мевардам. мувофиқи талаботи озмун ман 100 ғазал, 120 рубоӣ, 310 мисра аз достон, 386 мисра аз дигар навъҳои шеърӣ, 31 тароман,
42 تا پاوست و 70 حکایه اوچک را از بر کردم. خوشبختانه من هم امسال از دور یکم تا به دور جمهوری راه یافتم و به نهایت خرسندم که در این دور شرکت ورزیدم. همین گونه روزهای بعدی فقط کلانسالان و نمایندگان کسب و کاری گوناگون در روبروی حکمان خواهند بود. باید گفت که آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. دیگر باره فرهنگ کتابخوانی و کتابداری و ارزگذاری به کتاب را در جامعه ما تقویت بخشید. اشتراک طبقه‌های گوناگون اهالی در آزمون دلیل این گفته هاست. соҳаи фарҳанг ҳамеша дар мадди назари давлат ҳукумат қарор дорад ва ҷиҳати рушди ин соҳа ҳамасола аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ миллионҳо сомонӣ ҷудо карда мешавад. ба илова мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо низ вазифа доранд ки аз ҳисоби маблағҳои дохилияшон барои фаъолияти муназзами муассисаҳои фарҳангӣ тадбирҳои иловагӣ андешанд. вале тавре маълум мегардад дастгирии муассисаҳои фарҳангӣ на дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат хуб аст. ҳамкорони мо аз ноҳияи панҷи вилояти хатлон гузориш медиҳанд. در این شب و روز یکی از بردباری و موفقیت میگوید دیگری از مشکلی. اهل فرهنگ ناحیه 5 باشند به گروه دوم شاملند. دقیقاً نشان تا حال صاحب اتاقهای اساسی خود نیستند و تمام این سالها اجاره میشینند. همین است که فرهنگچیان این ناحیه دوردست و نزد سرحدی ولایت خاطلون در برابری از پیروزی لب گشودند و میخواهند مشکلی جای داشته ساحه را نیز پنهان سازند. عموما در ناحیه یک مؤسسه کلوبی در حالت صدموی و دو مؤسسه فرهنگی در سیستم مؤسسه‌های کلوبی به تعمیر نیاز دارند. با طلبات روز اگر گویم جوابگو هم که نباشد همه چهاربینی‌های فرهنگی را ما در همین بنا تشکیل کرده گذرانده ایستاده ایم. باید گفت که این همه اسباب‌های موسیقی یگانه دارای کارمندان فرهنگ ناحیه است. حتی بنایی که آنها امروز همچون اجاره نشین استفاده برده برنامه‌های فرهنگی و کنسرت چهاربینی‌های گوناگون را در پیشروی عید و مراسم‌ها در داخل آن برگزار می‌نمایند. تعمیر طلب است و فرسوده. با شکر می‌گیم در همین خیلی چهاربینی‌ها را در همین سطح در همین جا با بچه‌ها تمرین می‌کنیم. خیلی چهاربینی‌ها را در سطح بلندی نباشد در سطح میانه میگذارن. امروز خیلی چهل که هستن هم سالهای پیشین موندن تا به حال خیلی ما نگهداری میکنیم. خیلی با میسوزن گو تامین میکنیم. خیلی بعد از شخصی ها را بود در چرابینی بسیار استفاده میبریم. کمبودی ما پیش از همان نداشتن یک اسباب‌های بلندشنوایی ما اونقدر خوب نیستند. با طلبات روز جواب دادن نمیتونند. لیکن با جلب همه متخصصان کارمندان ساحه فرهنگ اسباب‌های خودشون اسباب‌های توریمون میرسند، اسباب‌های ضربیمون میرسند. فقط یگانه کمبودی ما نداشتن همین اسباب‌های بلندشنوایی است. با گفته دیرکتور قصر فرهنگ آنها تا حد امکان تلاش می‌نمایند تا بینایی که در موازنت آنهاست توزیع آزاده نگاه دارند و تعمیر نمایند. اما کرسی‌های شکسته و تالار تیره شده، متاح‌های کهنه و فرسوده چیز دیگری رو میموند. وزارت فرهنگ تا تمام وزارت فرهنگ جمهوری میدونن خودشون و میدونن ما در توزیع کنفیکات هستیم، در همین فعالیت داریم. نویا خودش خاصی فرهنگ نداره تو با روبریت نویا خودشون نظم میدونن، وضع حالت همین مؤسسه‌های اسباب‌های ما رو میدونن. مقامات اجرایی حکومت دولتی نویا فقط در یک فکر که چخیر کردیم با همین کارمندای ساحه فرهنگ یک اسبابی بلندشنوایی برای مثال وایکنیم دویم در فکر هستن رئیس نویامون که همین کم بیش همین خیلی مبلغی کلان تکلیف و طلب میکند اسباب. درست است که امروز ناحیه‌داران از تمامی راه و واسطه استفاده میبرند تا حسن ناحیه را زیبایی دیدنی و زندگی ساکنان را بهبود بخشند. اما که ایشان در فکر فراهم آوردن شرایط خوبی کاری برای کارمندان بخش فرهنگ میشوند، سوال است که پاسخ میخواهد. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی نوید. منظور شما. برنامه‌های دیگر تلویزیونی سفینه ادامه دارند. در ادامه شب برایتان استراحت خوب و خوش را تمنا می‌کنیم. خیر.